Kristen kpa berkun amat sem bakuit amen. Ada gesngi ini apet pani na puson ya cimpule na kasiti sya kinong rom kalong popra dekat lai puwe aduk lai pukundai. Hadin kane sa ayu ngendang ong. Ada ublay ulang hakaliang jungi mana banya persya yangi. Utau bomsyam la bunut wat yalau kun la chong handrei ula IT ya u nakabanta jongi paro hato unam airu hangi ya ki baro lambat u mana ban mudui persya ya ki balajit chong blay haba u blay u pen kesan te u uban penrem hato de u kris jisu u kris u balayap bat ya ubala penmi pat na kecing yap ubadon hakaburom hakamon ublay ban ya sait na kabantai jongi kumta mano ban klat no yangi na kecing I ya ukris hato kalanot ne ka jenjar ne kecing ban ben ne kecing tangan ne kecing lengkoj ne kecing ma ne ka wajlam kumpa jen tho ka ong na ka pantan jong me la penyap yangi baro sisngi la nyeu yangi kum kilang brot pan sya penyap ha kine ki baro ni job tiau da uta uba I yangi namar ka tips kem ba omdon jing yap lemne jing im lemne angel lemne bor sensyar lemne ki pamanta lemne ki ban sawan lemne ki borba hajrong ne hakaching jeliu omdon kano kajing thau ka ban la ban pen klat ya ngi na kajing ya ublay how Christ Jesus would try jongi kak tien jong try isongo ya ublay hagane kesngi ni puson halor ke dekat lai puar jong kene kel nong popra ka siti sya ki nong rom ya kane ka dekat ngin sim ya kejing batai jong arngut ki kpa balang u Ambrosiaster bat u Origen jong ka Alexandria nikong jong u Ambrosiaster ubah haki sauspa haki senem sauspa di ula ong la batai kumne u Paulus u kentu yangi ban sim kiala ne seu kia halor ke jinget da ka pen I hangi ba ublay la IT ya la ukun sya ke jingyap haka jaka jongi lane nakabantai jongi wat haba ngidang long kinang pop nomor utip lupa ba ngin sengej uong ba ublay la slemba ularai ba kitu baro ki balangej hau kris kin yo ya kapaino kitu baro ki bangej hau kris kin yo ya kapaino kani ka ba ublay ula mang lupa kumta ada ublay ula pen krek ban ayangi ya ki pa krautam wat hadu ban ay yalau jong ukun ban sya kenya ha ka jaka jongi tikumno ba un airu ya ki baret jisu long ujun ai yangi ki ba krautam te rengkat baru jisu hato ya kiwe ru unam ai lang rengkat pat u kat pat kecing ai jisu na ka bainong jong ubangej ki ap lupa ki bainong ya ki bangej ka ap lupa da ka ba ai hangi kamlong ka ba kum ba ai ti ya la ukun banai ni kini ki bainong banai ni ki barit baria kamlong ka ba kum ba jisu ai ya la de ya ukun hangi nata u Origen jong ka Alexandria gol im haki arspa sanpau sau snem
Aki senam kiba arspa asan pusam. Ubatai kumne. Ukpa ola itino ialah ukun. Om tang na kapanta kiba kuin. Bat kiba krau. Henry ru na kapanta kiba redu. Bat na kapanta barok kidikot jong kapala. Namar kata uno-uno uba pentut ne penmong ya kajinga tiblem watang ya kijong kibarit bat kibat lotam loong ba ule po persya ya ukris namar upen inuksa kapas seniu ya kamen sim ya kaba nakapanta jongka ukris ulayap te kalong adukan ni ba kajing mut jong batai jong kini ki arut ki pabalang long panyo kor ya kibarit ori ken wong panginyo kor ya kibarit nomor ba ublei ula IT ula aingi ki pakrau de rengkat bat u ngila yo rengkat bat ki kibarit du ru de nomor kata ya kini kibarit du ori ken batai yangi halor kan ke dekat ba ngide banyo kor nomor wat nakapanta kibarit du ujisu ulayap nakapanta jongki ublei ula ai ya ukris nakapanta wat jongki barit terima kata to kini jing puson halor kan ne kedkot kan yarap ban im ya jing im kristan man sngongu ya ublei ukpa bala ai yangi ya ujisu kris ban pen im yangi ban sya yap hakajaka jongi ban kenya hakajaka jongi hajaka ba mangi ni hapan sayap ni hapan sa sitom rei hakajaka jongi jisu ulai sim ya kata hakajaka paun yap nakabantai jongi termal kata ni berakoi ki banget ha ujisu berpla ya kerteng bat ya kajingle jong ujisu pensiu spa yangi uta un salat im bat ursayo kapainong hapene en ya ro yo trai Yesus Kristus junam la junam amen kristen pa kun sim bakut amen